Kwa ihinda iraya nduthi kana fikifiki koretwo ikihuthika muno gutafania ciiko cia wikinae, undu uria utumaga andu aria matwarithagia fikifiki monekane ta mari ekuirwo mahinda-ini mari mothe, amu mundu ndangimenya mundu uria uri na itanya ria kugera ngero na uria uri na uma wira-ini. Ica ikuhi atwarithia a nduthi nio makoretwo makiorotwo muno hari kuhira ciana cia thukuru mahu, unyitani wa kiahinya undu umwe na kugutha ifeti cia atumia, undu uria ucungiririe Kiama kia atwarithia bodaboda guku bururi-ini kiarire mitaratara iria irirumagirirwo ni atwarithia othe a fikifiki makiuga ni manogete kuona guota mari ekuirwo mahinda-ini mari mothe. Tumewekewa kama sisi ndio sasa tunajua kuweka mimba watoto wote Kenya hii. Unasikia watu wa bodaboda, mtu wa bodaboda. So tuna feel kuwa sisi kama wana bodaboda tumeingiliwa. So tutakuwa na watu wa UNFPA, mambo ya agenda, mambo ya FGM tutaend. Kinyitaniire na ministry ya ugitiri umuthi maruguria Mutambo wa kiiriu uria urihuthikaga kwandikithia fikifiki ciothe mwene fikifiki undu umwe na uria umitwarithagia na uho kaunti iria fikifiki iyo ikuagira. Tunakuwa kitu ikifanyika hata kama mtu amenunua pikipiki ndio afanyie uhalifu, wanasema ilikuwa mwana bodaboda. So tumefeel kuwa tumebea burden kubwa sana katika hii kitengo chetu. Ni Mutambo maugite uguteithiriria kunyihia ciiko cia wikinae undu umwe na wara uria urakungagio hau kabere. Niguo tugakorwo tukimenya mundu wothe wa bodaboda haria arutagira wira na na arutaga wira uriku na akuagira kuma haku nginya ha, na undu ucio ni ugututeithia muno tondu tugukorwo tukieheria ukora thiini wa bodaboda, tugukorwo tukieheria aria mathukagia ritwa ritu, na tugukorwo tukike-encourage aria ningi makienda gu join thiini wa sector eno tutige gukorwo mararega kuingira ni undu wa guthukirio ritwa, na aria nao me thiini wa biashara iyo makorwo na confidence ya kuruta wira ucio o ta biashara iria ingi. Minister wa ukinyaniria na mbeu njithi Joseph Musheru akiuga ni Mutambo guthii haraya hari gutigirira mbeu njithi ndina kuruhanio hari wikinae, na uho akiuga Mutambo ucio ni ugwikirirwo ugitiri. I want Bwana Chairman to encourage you that we work together to ensure that this data of your members is fully secured so that nobody can interfere with that data. So that it's in the servers are well protected and kept safe. Mwena-ini wa minister wa ugitiri wa thiini Dagitari Fred Matiang'i ni ekirire mukana aria makoretwo magikungiria muingi wara orire athingatite o mutwarithia wa fikifiki atigirire ni andikithia Mutambo-ini ucio akiuga guku bururi-ini kuri na makiria ma atwarithia fikifiki milioni 1.6 na gicunje kia 65 hari igana gitiandikithitie. When we are asking for orderliness in this sector, we are not doing so to punish you. We are doing so to ensure that this sector is effectively regulated, it is effectively managed, and it benefits those who have invested in it as we go along. So, I pledge to you our support. Agikomithia na njira nene ciiko cia uruithia wa iritu, Dagitari Fred Matiang'i ni oriti atwarithia bodaboda manyitanire hari kuhukia unduire uyu muhituke ni mahinda. We will never have enough police officers to police each one of us. But if we decide that in our own organizations we are going to police our communities, we are going to make sure that our communities are safe for our young girls to walk to and from school, to ride on your bodabodas and go to school and come back, then our children will be safe. Maya magithiaga na mbere gicanja gia tuthukariria mwandiki munene Kiama-ini giki Kenitho Nyango arutururirwo na nja gukirikana dauma munyite ugeni giikaro-ini kiu na uguo ndekwagirirwo ni gukorwo kuo. Ekinae aria marehithaga rungu rwa atwarithia bodaboda riu matuko mao ni matare, na uu ni thutha wa gukorwo mubango uyu uriheanaga uhoro wothe kuma kuri mwene wa kifikifi nginyagia uria umitwarithagia. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Muringi wa Ngure.